Persoonlikheid speel 'n kritieke rol in die beïnvloeding van verbruikersvoorkeure, besluitneming en handelsmerktrouheid. Deur persoonlikheidseienskappe te verstaan, kan bemarkers pasgemaakte strategieë skep wat by teikengehore aanklank vind, betrokkenheid en verkope aandryf. Marksegmentering, persoonlikheidseienskappe help om spesifieke verbruikersegmente te identifiseer, soos introverte, ekstroverte of risikonemers. Segmentering gebaseer op persoonlikheid maak voorsiening vir geteikende boodskappe en produikaanbiedinge wat ooreenstem met verbruikersneigings. Gepasmaakte advertensies. Advertensies kan aangepas word om eienskappe soos openheid, innoverende produekadvertensies of pligsgetrouheid, gedetailleerde en betroubare boodskappe aan te spreek. Emosionele appele of logiese redenasie in advertensies kan ontwerp word gebaseer op die dominante persoonlikheidseienskappe van die teikenmark. Produkontwikkeling. Persoonlikheidsinsigte lei die ontwerp van produkte wat voorsiening maak vir verskillende voorkeure, soos lewendige ontwerpe vir ekstroverte of minimalistiese estetika vir introverte. Risikotolerante verbruikers verkies dalk die nuutste tegnologieë, terwyl risikoafkeerige verbruikers betroubaarheid prioritiseer. Handelsmerkpersoonlikheid. Deur handelsmerkpersoonlikheid met gehooreienskappe in lyn te bring, bou dit emosionele verbindings en lojaliteit. Speelse handelsmerke lok ekstroverte, terwyl kalm handelsmerke introverte aantrek. Sosiale media betrokkenheid. Persoonlikheid beïnvloed aanlyn gedrag, soos hoe verbruikers met handelsmerke op sosiale media interaksie het. Ekstroverte gebruikers mag aktief betrokke raak by interaktiewe veldtogte, terwyl introverte insiggewende inhoud mag verkies. Kliëntretensie. Die verpersoonliking van kliëntervarings gebaseer op persoonlikheidseienskappe verhoog tevredenheid en retensie. Byvoorbeeld die aanbied van buigsame opsies aan onafhanklike verbruikers of lojaliteitsbelonings aan detailgeoriënteerde verbruikers versterk verhoudings. Persoonlikheid beïnvloed bemarking aansienlik deur te vorm hoe verbruikers met handelsmerke en produkte omgaan. Deur persoonlikheidsinsigte te benut, kan bemarkers geteikende strategieë skep wat verbruikersbetrokkenheid, lojaliteit en langtermyn sukses bevorder.